Let's look at your work or study details. And here we ask you, the student, what you are currently busy with. So what do you do here in Port Elizabeth? Wenza ntoni apha eBhayi? Wenza ntoni apha eBhayi? I am a university student. Ndingumfundi euniversity. Ndingumfundi euniversity. I am still at school. Ndisahamba isikolo. Ndisahamba isikolo. What are you studying? Ufunda ntoni? Ufunda ntoni? I am studying isiXhosa. Ndifunda isiXhosa. Ndifunda isiXhosa. And in the case of a university student, what are you studying towards? Ufundela ntoni? Ufundela ntoni? I'm studying towards a BA. Ndifundela iBA. So take note of the verbs or the phrases hamba isikolo, attend school, funda, the verb funda, to study, fundela, study towards. Some work details if you are employed. First of all, the question, do you work or earn a living? Uyaphangela? Uyaphangela? Yes, I am employed, I do work. Ewe, ndiyaphangela. Ndiyaphangela. Where do you work? Uphangelaphi? Uphangelaphi? I work in a shop. Ndiphangela evenkileni. Ndiphangela evenkileni. Have you been working there long? Kudala, has it been a long time? Uphangela, that you have been working khona there. Ewe kudala, yes, for a long time. No, and I've just started this year. Hayi, ndiyafika kulonyaka. Ndiyafika, literally meaning I've just arrived kulonyaka this year. What about if you are unemployed? The question, are you employed? Uyaphangela? No, I am unemployed. Hayi, andiphangeli. Andiphangeli. I was retrenched. Two phrases for that. Ndaphelelwa ngumsebenzi. Ndaphelelwa ngumsebenzi. Literally, I ran out of work. Ndadendwa, and that is more precise, I was retrenched. Or I am retired. Ndidla umhlalaphansi. Ndidla umhlalaphansi. And what work do you actually do? Uyintoni emsebenzini? Remember this question. Uyintoni emsebenzini? And here are the lawyer, policeman, doctor, builder, and clerk. Ndiligqwetha. Ndiligqwetha. Ndilipolisa. Ndingugqirha, I am a doctor. Ndingumakhi, I am a builder. Ndingumabalana, I am a clerk. Igqwetha, ipolisa, ugqirha, umakhi, and umabalana. Some more occupations. I am a receptionist. Ndingumamkeli. A pharmacist, ndingusokhemisti. School principal, ndiyinqununu esikolweni. A minister of religion or lecturer, ndingumfundisi. Teacher, ndingutitshala, male. Ndingutitshalakazi, female. I am a plumber. Ndingumtyhwini. A manager, ndiyimanejala. So receptionist,
umamkeli, pharmacist, usokhemisti, school principal, inqununu esikolweni, minister or lecturer, umfundisi, male teacher, utitshala, female teacher, utitshalakazi, plumber, umtyhwini, manager, imanejala. A few more. I'm a businessman or entrepreneur. Ndinguso mashishini. Ndinguso mashishini. An engineer. Ndiyinjineli. Ndiyinjineli. I am a nurse. Ndingu mongikazi. Ndingu mongikazi. I am a social worker. Ndingu nonhlalonhle. Ndingu nonhlalonhle. And a reporter, Ndingu nondaba. Also chemistry for the businessman, injineli, the engineer, umongikazi, the nurse, unonhlalonhle, the social worker, unondaba, the reporter. Final slide, I'm a paramedic. Ndingumnikezeli, I'm a provider, literally, woncedo lokuqala, of first aid. Umnikezeli woncedo lokuqala. A computer programmer. Ndingumyili, a designer, weprogramu, of programs ze-computer. Ndingumyili weprogramu ze-computer. And I'm a taxi driver. Ndingumqhubi weteksi. Ndingumqhubi weteksi. The paramedic, umnikezeli woncedo lokuqala. The computer programmer, umyili weprogramu ze-computer. Taxi driver, umqhubi weteksi. And that concludes the video. Inkosi kakhulu.